بینەر و گوهدار و شوپینەرن دەنگی ئەمریکایە ji قامشلۆی دەمباش divê hevpeyvîna taybet ya dengê Amerîka li gel Birêz Aldar Xelîl endamê desteya hevserokatiya PYD. Birêz Aldar Dembaş. Spas bo vê derfetê. Em ji nûçeya a herî germ di Kurana Kurdî dest pê bikin. Ew li hevkirina partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurd û Encûmena Niştimanî Kurd enekese gohat ragihandin ji xwe îro jî daxuyaniya wê a nivîskiya hevbej jî û dîmenên wê jî hatin belavkirin. Yani berê wê jî hinekî alozî jî hebû û ji nişkan ve ev hevkirin hat derxistin yani. Gelo diwan dema Kurd çi guhertin دراماتیک چی بون گو اول هفکرین لحاظ چیکن. قناعت دومین مگوتی دیو ساناله. اما پیدا بتنی نکارم بردوام بکن. و دستپیک از مگوتو اگر دستپیک ام پیدا بکن بس قناعت دومین دوی پارتیه دماربن وانج گوتو تمام. لسرو درباسی پیواجوی دومین بون ایدی پارتیه دن تفن به هفره شخواه اف پارتی 25 پارتی نه ام به هفره ناوی کتلامه Partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurd û bi vî navî em derbasî diyalogê û mufawedata bûn. Bi rastî destpêkê wan biradera wisa ji bo meselê nav kirin pirsgirêk. Yani digotin bila dîsa nav çawa be nerîna wan ew bû tenê PYD û partiyên pê re. Me jî rast nedît û piştî guftûgoyan piştî got ew tarafên navbertiyê dikin him Birêz Mezlûm Ebdê him طرف امریکی و هناك يعني هزين كردستاني از باورم او جكتن دوري ده انجام ده هات قبول كرن يعني او پرزگريك هات درباس كرن دما پرزگريك هات درباس كرن ما ديس دست بهويتنا كر و دوان هويتنا ما خواست جام ايدي وقت قابك دست بيكي پشتي افشش سالن ام لهفدورو ننشتنه و افشش سالن وصا پرزگريك كومي سرف بونه دست بيكي وقت لهف هاتنه که گشتي يعني جي دیت بریه کی دیتنه که وسا وک نزیکی هف وک گاوا دسپیکی ام بدن نشاندان بلا ام جوی پیواجویا پرزگریکان امی دی بنقطه بکن جبوگو ام ایدی برحه کیدن به هزک جدا به فاکتورین جدا ام دست به دیالوگین پیشاروجی بکن بسر وی وک ام دبیجن به عربی تفاهم اولی ملحف کر ما گوت ام تفاهم اولی چیه ناوی ما اوه ناوی تجی اوه ام اف پارتینه هونجی او پارتینه یعنی اندامیتی پارتیانه کسیان پارتیان یکیتیان اجتماعی کردانه وکی دن مبدأ یک اساسی هیه که ام وان دیالوگین گو روژن پیشیام چه ببن و نش صفری دست بکن و لسر اساس پیمانا دهو که یا 2014 امی جوه دست بکن حتی رو جایلو بگومان پرتشتاتنو گوهرتن هنک مجارین نوک هنه هنک مجارین روش هاتنو گوهرتن لی هری کم ام دکارن یعنی جور دست بکن. شخب يعني درفت دابا من اف برسك دفرده هي يعني قناغه دوامين وينهي صامبه يعني حركس في هذا بيجا وزحمتي خوجي هنا زحمتي بيجي دما برسا وارن لشكري واولكاري وابوري واداري ريفبري تيكرن يعني شخوا ابا درباسي نافروكا هفكاريه دبه يا الهفكرنيه دبه ام بيجن قالوا بارتيين يكيتيان اجتماعي كرد يعني او ين وقت بيدي وهوالين ويدري في برياخ وسردجي قبول دكن قد ديس جارك دن فال مجارة نقاش بكن هم فكرين يشبه هنا قهرتنا انا تصاني ان اختي تقول نقاش جرك هردم مرجع فكري به يعني تشدو بلا بده ايرو روج براتيكا كاتي مشاندن تكوشينا كاتي كرن شورشك تي كرن بناوی شورش ده سازی تی نوا کرن برخودان تی کرن دستکفتی هنه ریوبری هیه اوانا تف چه بونه لی بگومان هجای گوگ مره هنک تسا پیش بخه هنک تسا نریننج بوی هبن دهنک مجارا ددوگو گهرتنجی بین خواستن یعنی گرک تجاری نه تنی آنا مره تجاری نگرتی بجبو مناقشه کرن و گهرتنی و پارتیین یکیتیان اجتماعی کرد تو کس روان نابیجه ام قبول ناکن مناقشه لید انجام اوی مناقشه گو چه ببین امی چه لحف بکن او مجاره که زوی از آنا سر باخبن یعنی دبگو او برادر پیشنیاری نابکن اجما فی وان پیشنیاری بکن و جما جیتی خواستنم گهدار بکن لی جما فی میجی گوهنه تشتام
بلکه هم قبول نکن هنک سام قبول بکن اوهاجی دمین سر دیالوگه و اصول دیالوگ اوسانه ماخته گبری دست پی بکه گتا گوتو به و اوسا بو چه دیالوگ نه لازم برسك دفرده هي يعني دديد باكرو رجلاتي سوريا اف بروجه نتني نهريمه كردي دي وبارتيين جو نهاب هفدور اثنين بارتيين كردينه هفكارين ودري بريا خوستر ديش بكاتي دن تش خريستيان من تش عرب بن يك تشاوا اللي فيل هفكرنا كردي دنرن قالوا ترسن وان هنا ادنجي قالوا او برسن ريفبريو الاشكري او لكاري وتني مجارن جريداي هريما كردي ور نقاش كرن يا قشتي باكرو رجلاتي سوريا انا تشكي جرينجوت يعني افري فبري نتني ام ديلان نتني كردن تمام ام جبو جار سركنا برزغريكا كرد و دوزا كرد و جبو مافي قال خو ام تكوشين دكن لي ابناي واطي جو ام بيكاتي دن انكار بكن اوجي هنا واوجي شريك ايمان ما فيري فبري دنا وجبو ما برجرينج و اوجي نارينا وان هبه لي انا ام تشدكن انا ام طرفي كرد يعني مك طرفي كرد ناريني خد كنياك لي ام نقارن وقت ما نارينا خو كرياك ام بيجن و ريفبري وصابه و حمتش توك ما ببه دفي ام وي شارج وان طرفين شريكي خور بيجن ام بيجن فابنا ام مو كرد دجبها كردي نارينا مجبوب مجاري ابه لي دبغو شريكي ما هنك تشتا اوجي قبول نكن اوجي جبر بيز بيجن يعني وقت جو اتفاقا ما كردات شبيبه هناك مجار هنا دور ده بناو هزيتنا ده ام بين الزمان جو هناك مجار هنا جرك ام بهفره ايدي بمثلا ريفبريا كي ام في ريفبريا مناقشه بكن مجلس زاغون سازنه اف مجلسانات بين نرنيوان بينغرتن لي برياغو ام هر نرني وان طرف دن بگرن دوی ام كرد نرينا خوب كنياك ارمان جامجي اف انا افينغو ملتي گول ورجيان دكن ده هرمي تواهيده تو کسی جوان گو شاش نزیک بوی یانجی مبهیستی گو یک جوان بروواجی نزیک بوی تنه هر کس کیف خوش دبی هر کس پر کس لما بگرن دبیجن ام ویگا وان پیروز دکن ام خوازم پیش بکوه جبرگو ام دزانن اولو دجمر بیجن دوی ام دزانن وقتی گو اتفاقا و پیش بکوه اف دستکفتی المجوه بین پاراستن یعنی او جی نعادزن لی هناك طرف هنه جی رحتزی خوانی زمان او کسی گو لترکیه جیان دکن دبن سیاه تلافه ده یعنی ند هندری هرمه دنه گریدای هزین درونه یا وانا بگمان وانا نتنه و اتفاقی نخوازن اساسا اونا خوازن اف هرم تب بویرنگی جیان بکه و خوازن اف هرم تب ور داگر کرن دست ترکیه هم دست هزه کدن اونا خوازن سیستم دموکراتیک ور آوا کرن ده هفدیترین کردی دوی جاره شخوا هفدیترین کردی و دیالوگ کنیم خودی دیالوگ که یعنی شاوليرياك ودهوك ونهاجي ام درباسي هفتنا حسا كده يعني ورولا امريكي الفرجو داي وقالوا امريكا تتشاور رولا بيدنرخينه امريكا رشد جديد بيكارينا قبل بجارانتوري بيكانينا لهفكرنا كردي مجارين بيرنجي بريا هر تشيجبو جو اتفاق تشيبه بن جركه هر دو طرفين جرونين او جديدن جو وقت ام جديدن و ام هر دو طرف يعني ام ببريار بن ام اتفاق خو بكن ام ببريار بن تشكي ماني يعني تشتي نوك بين بيشامه ام هرتم جاره سريه بگرن ام برزگري قادر نخن او طرفين گود بن علي كار و چاغي رولاوند بادومي لي وقت جو ام جدي بن و ام وان برزگري کا تواو بكن بيگومان هل وستاوان جا خودي باندوره هلو سان چا خودی باندوره که پرسگریک یک درکت دبن علی کار گچاره سریک ارتجر ببینن دوان روزن در باسوی دمدید یعنی هم جنرال مظلوم عبدی هم جی طرف امریکی دما پرسگریک یک درکت نت سکنین یعنی هر دو طرفا هر تم 24 ساعت نفت کلیه دبون چاره سریک ببینن مدور د فهم کر که پر جدینه يعني جديتها كي شيء تديار كان برسامي داوود مجاري ديالوجا كردي ده أبي قالوا هناك شوبينر دي بيجن يعني وجي بخوا لسر تويتر أخذ يجي نشان كربو أمر سلامكي لهكرنا كردي دباغو ببنجها لا شك سياسية أو بسيونينو هناك مجارن وك قاهرة تي زمان هيئة التفاوض تي زمان دركتنا أنا كسج ائتلافي تي زمان وحتى جهدانك عربيجي بفي مرسلا
ديالوجا كردي هي هناك ويجد بيجن قدانا دولة عربية بتايبتي خليجي وامريكا جبه مسألة شبرجو جرنجاوي دوارد هي هون شاف هذا نرخينا همو ولات و جهات دروي جبهة تركي بذيكي خوش جبرچه اف گاف پیش بکوه ایدی جبهه دموکراتیک پیش بکوه يعني ايدي وجه هم دكارن هم منصة قاهرة جي وهم حتى طرفين دين ايجو دنافا ويدي يانجي ايجو قدر في جبهات تركانة لموسكو دبي حتى هناك جي اوروبا جيان دكن هناك جي ولايات الدين عربي جيان دكن افانا تف وببينن جو انيه كديمقراطيك بيش دكبه دون بيشنتيا كرداده وبتايبتي ببينن جو پروژه که یکیتیا سوریه پارێزه هەفگرتنا گەلی سوریه پارێزه و پرزگرێکا کورجی چارە سەر دەکە یعنی ناب سەدەمێ پەرچەکردنا سوریه ناب سەبەبێ گۆ سوریه خراب بەروواجوێ سوریه کۆمی سەر هەف دەکە کەسێن دەموقراتی خواز کەسێن ئاشتی خواز کەسێن گبراسی بەرژەوەندیên gelên سوریه دخوازن بivê kêfxweşin ez bawerim wê heger bi vî rengî bimeşe wê bandoreke li amadekariyên Kongra Qahira jî bike. Ji ber esas berî gem dest vê pêvajoyê bikin amadekarî hatin kirin ji bo Kongra Qahira ev meselê vîrusa korona û hinek mijar derketin rojevên siyasî jî hinek cuda çêbûn wisa taloq bû. Esas berî jî amadekarî hat kirin. Weko got jî heta ji meselên Cenêvê meselê komisyona a distûrê binivîsîne divana de wê bandor bike yani wê eniya agog چارەسەریya دموکراتیک دixwazin wê pêş bike. Em derbasî beşê duat biniyên hevpeyvîna xwe em bêjin di heman roja ev hevpeyman navbera diyaloga Kurda çêbû jî biyêrekî din pir mezin bi serê Sûriyê tê ew cezayên Qeyserê li ser rejîma Sûriyayê. Li gorî zimanê wê nîfermî li ser rejîma Sûriyayê û çi kesên têkildar çi şirket bin çi kes bin li yêgo têkiliyê û piştgiriya rejîma Sûriyê dikin. Wek rêveberiya xwe ser برين هوا راجهان هنا الليرة سوري نجهرن يعني هون تعاملي بالليرة سوري لكن يعني وأبايا قطبو لاليك نجي هنا تدبير هنجو هون باندورا سزايس قيصري لسر هرمي باكور ورجلاتي سوريا سيف بلكن. أنا دبوا داخليانيا موسى بتشكي عليكي وي يعني تام دقيق نو صابو جبر ما قلت يعني الروشة هي أنا دسمة الليرة سوري يعني دسمة باشخال alternatif تنانه. مینا کس بیجم آنا ناوندکی می گو دلار جمر بیتنه ناوندکی گو عملاق دن پری ولات کی دن جمر بیتنه مینا کانا اگر امبریار بدن ام بیجن ام پری فلان ولاتی بکار بین مانه دوی ام هرن بانقای پرا وی عملی بکرن بینن تی خنسوک آخوه وی کی بینه یعنی او درفتنه آنا تشتی تنه دست مده ام دهندری سوریه دنه پرچاکی سوری نه لیرا سوری هی وليرا سوري جي قيمتي خنا ما يبشتي فيان جزاي هان شغل دربه نما تبكاراني كس نما تقيمتي دي انما تشكي بيت كره ايدي انا ام بخوازن تشتكي جهرم ير بكرنج دربه بليرا سوري كسك نما اودك اي دربه وي بيچو بكا پرن دربه ليرا سوري روشه كبيره ببريا خسر هي نه بنك كوي ناوندي هي ونجو عملاكوي تايبت وي هي ونجو افغانيه كوي جو جوان پرین ولات دن اشخار پیدا بکه جبر به زحمتیه که بکشینن اره امریکی بیجن اف جزای قیصری تنی هرمند بن سروریا رژیم ده و تنی کسی نالیگری رژیم و نزانم چه لیمانه ام هین پرچاک سورینه و هینا عملاوی جب کارتین پری جب کارتینن و هینا پرانی تجارت هم بندری سوریه رایه یعنی در وی سوریه ره دانو سندنامه تجارت هم زیادت نه و بتایبتیش خوشانا پی و هین کیم ببجبری دی تبدر ور بخواز بك دوید دلار بدوان دلار جي وقيسي تنه يعني برزگريكه كه و اف جزا ايدي اصلا رژیم در باسكه و باندورا خل تباي جانا قلبكه و نتني هرمند بن دسلاداريا رژیم ده و باندوري خل هرم امجي بكه هر چو قيسي ريبري دخوازه چارا كه ببينه الترناتيف نا پیدا بكه فقط گرك مجبير نكن و باندورا كه پر جدي لسر هرم امه بكه ام قانون قيصري تباوري جوي رژیم سوریه بین سر مسا دانستندنا نا رژیم سوریه شخوا اساسا يعني جبو رژیم بالعكس بكي يخرط بكري وك رژیم وتعديل قال سوريا كنا رژیم بك ما رژیم بريج 2011 حطانها
ته ولو بدانو ستندني فرمي دريا بانكا فرميره ودريا حسابات وشركات خور دانو ستندن دربر نكريه بینر و گهدار و شوپینرین دنگی امریکای ام گیان داویا هفپیوینا خو بریز آلدار خریره حتی هفپیوینا کدن ببینند خیر و خوشیده